Dobrodošli u MB Gaming. Danas ćemo igrati Minecraft mapu koja se zove Skyblock. Vidite gdje se mi nalazimo. I trebamo da stignemo do onog ostrva. I tako da prvo ćemo provjeriti šta se ovdje nalazi u ovom kovčegu. Dobili smo kofu sa lavom i kocku leda, samo da bismo napravili jednu mašinu za kamen. A ja ću vam pokazati nov način kako možete napraviti mašinu za kamen. Evo vidite, odmah smo potrošili ove kockice drveta. Propali smo dole, znači ovo je znak za vaš početak. Imamo 4 kockice hrasta koje ćemo pretvoriti u 16 taske. Sada nam treba sjećamo nešto da bi dobili drugu drvo. Bez tog drveta ne možemo. Evo, oput imamo sreće. Sadit ćemo na isto mjesto. Tako da možemo nastaviti da pravimo kofu. Mašinu za kamen. A pokazat ću vam jedan nov način koji sam video za mašinu za kamen. Dobro. Samo kad pazite, kad pravite to morate da pazite da ne padnete, pošto je ovo veoma rizično. Moram iskupiti od malo zemlje. Sad ovdje umalo da padne. Ovdje možete ovako staviti, tako da znate. I tamo. Evo, to je gotovo. Sad možete staviti ovdje led. A ovdje malo. I evo vama mašina za kamen. Možete ovdje kopati. Ali stavite ovako, pošto je. Tako da ćemo sad od drveta napraviti jedan kramp i radnu tablu. Ili zanatski stol. Evo, napravili smo jedan kramp. I sada možemo ovdje dobiti ovaj kamen, to jest kofen. Kamen, evo vidjeli ste ovaj novi način kako da napravimo tu mašinu za kamen. A sada ćemo naprediti naš kamp i dobit ćemo ovaj kamen. Ako u slučaju da padnete, stavite ovaj kamp ovdje, da biste mogli da dokrenete sve što se izgledalo. Ok, sada ćemo ostro proširivati. A vidite kako brže ide kameni. To je jedina ruda koju možemo napraviti na ovom bloku, Skyblock. Ako skupit ćemo negdje oko 30-40, koliko samo da proširimo malo to srce. Predlažem da ovo uradite ovako. Da ne bi kockice letele u lavu. To se dešava, vidite, kako oni dolaze ponekad od vas. Vidite. Bolje je tako nego da svaka druga kockica leti u lavu, tako da težava kopanje ovog kamena. Skopili smo 24.
i 24. Rekli smo da ćemo skupiti 30 ili 40, ja predlažem 40. Još nam 9 treba. I bližimo se toj cifri od 40. I gotovo. Pa imali smo i ovdje. Ovako, stavite. Da ste lakše mogli da prođete do... Vidite ovdje šta je sve doletilo. Da. Ok, ovdje ćemo ovako proširivati. Ovdje držite levo shift. Jer tako ne možete pasti, vidite. Možete se saviti ovdje kako hoćete, ali pasti ne možete. Što je dobro u meni. Sad ćemo vidjeti ovako. Ipak nam treba negdje još oko 20 ovih kamena, znam da je malo dosadno, ali što se mora nije teško. Moramo proširiti tu astru da bismo imali mjesto za izgradnju nečeg novog. I tako od toga. Evo, ovdje ću uskoro porasti, pošto ovdje ne znam kako, ali baš ne porasti. Kad bismo imali još jednu kofu vode ili led, tako nešto, mogli bismo napraviti jedan bazen iz koga bismo stalno uzimali vode, a nikada ne bi porastao. Ali taj bazen čemu bi služio? Nič. Ako hoćete malo više zabave i tako kopanje rude, onda igrate Sky House. Ako mi imate i životinje i rudnik kao neki tamo. Možemo dodati ovdje još. Odavljati baš tako. Bre. Ovo je opasno. Opasno je kretati se. Možemo ovdje staviti ovdje kao. I tako da smo malo proširili ovdje ostrvce. U sljedećoj epizodi sam rekao šta ćemo raditi. Tako da se vidimo u sljedećoj epizodi. I ovako recimo šta ću prvenstveno snimiti. Prvenstveno snimit ću Minecraft. Tako te mape. Evo krenuli smo sa Skyblockom. Vidite kako napredu. Jer smo počeli da širimo to astro. I tako. U sljedećoj epizodi, kao što znate, rekao sam to nekoliko puta, stići ćemo do ovdje. I napravit ćemo farmu ovih drveta i tako toga. Što će nam mladice rastati. Tako, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao svima!